aing. Wih, ki dia akan jamu aing deui. Menta, Bay. Bay, dia balik. Balik heula aing. Turun dia. Oh. Assalamualaikum. Wih, ki sekolah libur encan. Nyaho yuk, aing terus sekolah. Dia mah males Beijing. Seru aja ngomong. Ini kemana jing dia ki? Usah tunjuk. Wih, tenun batur dia. Lain udah bukan ayo. Ungeng diajak maling mah. Jelas dia. Meser. Teh. Ih, kemana ya duit? Ih, aing. Ih, kemana duit aing? Berangkat ulah. Itu berangkat ke Rasal. Balik. Ih, nuk berangkat engcan mancing. Kumaha ieu nya? Wah, dia anak puasa lain di imah bae. Ya aing di mah ngabiakeun duit kolot doang. Emang haus sih. Oh sih, anak berangkat jalan. Amat dia. Aing segede kotak deui bae. Banyak ke dia. Berangkat yang ke Kobong. Banyak berangkat ke Kobong kikituan bae. Ih, bekal aing. Jelas dah sakmat. Cowok aing geus jantungan. Ari hatena mananya? Percis kerang jelema. Boga jantung, teu boga hate. Geus lah lumayan lebot. Nyen bom emang dia bisa. Atau jeung bulan puasa kapan? Deui. Woi, aya ge nyin molodoban meureun. Oh, nakaleng teh ya. Aing mah jeung ari si bae wah. Nyaho wah. Jadi nya. Ayo main beli ha. Kenal dia ki. Woi, jawaban. Kenal dia ki. Kan mikiran bebene. Ih, dia banget ya poek. Dia ngeledek kana aing. Oh iya banget bega si gada mang seeng. Lunjak ate sagman. Woi anu nulik dia tuh dulu tuh leuweung. Woi nasi Bayu tuh dia. Henteu aing teh nalo. Kemana nya si eta? Hari dia nek nanging nang si Bayu. Dek barangkat deui aing ke Kobong. Oh, dia ngalong. Ngobong sagmad lain ngalong. Oh, pandai aing mengalong. Dia. Pan, mendingan teraing yuk. Aing nganter dia mah kapoekan. Dia jelas dia.
Ang dia mah. Hela orang ka pesta. Hey! Udah, kenalan. Udah, ndak kenalan ngelamun baik. Udah, mangge duit aing dia. Mangge. Sabaraha kitu duit nak? 5.000. Kajar aing 2.000 gitu. Udah, bener nih, mangge henteu. Henteu sakna henteu. Oh, sih deh. Ih, ada duit 2.000 kemana? Aneh amat, Ting. Aneh amat, Ting. Kemana duit aingnya? Kemana? Udah, nah itu. Mana, Ting? Mana Jiniki? Kaneng ke heula lah. Poe tungguan bayu.